dolazimo moja kćer i ja u Sarajevo, hotel Aperol. To je novi hotel, jedan preko puta hotela Europe, vjerojatno je najljepši trenutno hotel u Sarajevu. Moja kćer je rezervirala dvokrevetnu sobu za mene i sebe sa razdvojenim krevetima i na recepciji kažu: mlada damo, vas vaša soba čeka, a vi, gospodine Mamić, vi imate apartman naš hotelski na naš račun besplatno. Nakon toga moja kćer i ja odemo u lunch bar, odmah vrata blizu tog hotela. Jedno divno mjesto svjetske razine, žao mi je što ne znam kako se zove. Naručili smo jedan tatarski i tako uživali smo u tome, popili po čašu vina i dolazi ovaj kuhar, dolazi konobar, kaže: ali mi vas želimo počastiti i nose i još neke delikatese njihove, i naravno to nisu naplatili. Dolazim sa mojom kćerkom i dolazim sa jednom mojom prijateljicom koja je inače Beograđanka, koja živi u Sarajevu 7 godina, Tatjana Kos, koja je bila sudomaćin mog boravka u Sarajevu, u jedan fini bistro tapas. Također između Europe i toga Aperol hotela. Stvarno svjetsko mjesto, ne bi se postidio ni London, ni Pariz, ni New York. I mi nismo ni krenuli, to je slikanje, to je gospodin Mamić dobro došli, gospodin Mamić drago nas je vidjeti kod vas. I mi želimo da ovo počestimo. Uhvati mene išijas. Gdje će s menom odvedu me u bolnicu 30. stoljeća. Dobro ste me slušali. 30. stoljeća je bolnica Asa u Sarajevu. Dođem u tu bolnicu, nema direktora, nema liječnika, nema medicinske sestre koja nije došla da me pozdravi i da mi iskaže dobrodošlicu što sam došao u njihovu kliniku. Tu je rukovodstvo na čelu sa organizacijskim direktorom Kukavicom koji me proveo, ali baš kroz svaki kvadrat bolnice od 30 i nešto tisuća kvadrata. Ja sam tu napravio i CT i tako dalje. Jedan doktor zove brata svoga, kaže: brate, idi tamo u kući u moj stan, tamo u frižderu ima ja sam iz Švicarske donio onaj koktel, moram Mamiću dati, i brat dolazi od kuće, nosi iz friždera koktel, oni mi daju koktel i tako dalje. Ja kažem: placit, kaže: sve plaćam. Zadnji dan spavam u hotelu Termak na Jahorini, odjedanput puna soba, voća, svega, vina, čaša, ja kažem: ko ovo donio? Pa kaže: eto, hotel zna da sutra odlazite iz hotela, želi da vam se zahvali što ste bili na ovom boravku, naravno opet sve plaća. Idem zadnji dan, 10. dan, čujem da ima jedan Bojan Pavlović, koji je inače bio i terapeut i od Đokovića, Novaka, i od Verdaska, i od drugih sportaša, nogometaša, od Džeke nadalje. Dođem kod njega, on me istretira, ja kažem: placit, kaže: sve plaćam. Šećem ja po Sarajevu ta 2-3 dana. Ma da vi vidite tu ljubav i toplinu, gospodine Mamiću, dobro nam došli u Sarajevo. Čuj, dobro nam došli u Sarajevo. Onda drugi kaže: gospodine Mamiću, Sarajevo vas voli. Vi zaslužujete Sarajevo. Sjedam tamo na jedan, kolokvijalno se zove, malo čoše ili tako nešto. Slatko čoše, nisam bio u tom restoranu jer je bila hladna strana kad sam ja došao. Pa sam bio preko puta toga na sunčanoj strani. Ja se ko štakor ovako stavio da se sunča, malo dopijem 9 vitamina. Prilaze ljudi sa svih strana, kad priđe mi jedan legenda Želje, Tarik Hođić, čuveni centarfor koji igra u Belgiji, koji igra u Galatasaraju, pa mu i restoran se zove Galata. Mamiću, dođi vamo kod mene u radnju, dođem u radnju, vidim unutra ne postoji čovjeka koji ikad bio u Sarajevu u posljednjih 50 godina da nije bio u Galati, na slikama. Ja kažem: sve ti to sađe kad nema moje slike, šalim se malo.